Pozdrav, danas opet pravimo thumbnail ispod nekoliko minuta. Kao što ste predlagali, danas ćemo raditi thumbnail kao Adnan Bro. Ok, s obzirom da mu je trenutno aktualan serijal GTA 4 i to, bio bi lepo nabaviti ovako neku sliku iz GTA 4. S obzirom da će vam slika završavati negde ovde, jednostavno uzite ovako na prazno, idete desni klik, fill i content aware ististe samo ok, da bi vam dodalo još malo pozdine da imate sa strane. Ok, onda nabavite neku Adnanovu sliku face, kao na primjer ovu. I sad jedna stvar što sam primetio, to je da su mu selekcije često kao sa PlayStation keca, znači ovako izgleda ono baš low poly, ali jebi ga. Tako da sam tako isekao, ok. Kad ste isekli njegovu facu, možete iseći i Nika i Vlada sa pozadine, kao što sam ja već uradio. Prvo što ćemo da uradimo jeste da napravimo ono neku čudnu pozadinu koju on ima na thumbnailu. To ćemo raditi tako što ćemo iznad pozadine napraviti novi layer. Jednostavno na Google ukucajte blue and orange texture ili tako nešto. Tu jednostavno kopirajte sliku i pastujte ovako. Sad jesmo da ima ove watermarkove i to, a jednostavno namestite ovako nešto. Idite na filter, te blur i Gaussian blur i stavite ovako negdje na 6.6. Sljedeće što nam treba su ove linije. Na Google samo ukucajte anime zoom i nađite bilo koji je donekle nekog dobrog kvaliteta. Uzmite Magic Wand tool, samo izbrišite crnu pozadinu, idete dupli klik sa desne strane, idete na color overlay i stavite na belu boju i stavite outer glow na neku ovako plavu i ako spustite ovako nešto i smanjite opacity na nekih 54%. I sad stavite to na layer iznad ove kao teksture. Znam da ovo nisu baš identične ko što on koristi, imao sam ranije bukvalno identične, ali ne znam gdje su mi, tako da. Sljedeće morat ćemo malo da mu izeditujemo facu, znači idete na njegovu facu i sad dupli klik sa desne strane, te na stroke i dodate, a ja sam već podesio na 16, sasvim ok, idete na outer glow, stavite na crnu, povećate opacity na 100% i ako stavite negdje spread malo povećate ovako bi trebalo da je ok. Sada izaberete likove što ste isekli, isto desni klik sa desne strane. Sada izberete likove što ste isekli, isto dupli klik sa desne strane. Stavite ovako neki outer glow, uzmite belu i ovako možda malo smanjite ovako nešto. Sad nađete neki GTA 4 logo na Google, smanjite ga ovako nekako, isto mu samo skinite pozadinu i smanjite ga ovako nekako, isto dupli klik sa desne strane i stavite neki crni outer glow ovako, malo smanjite spread i ok. U suštini većina posla je završena, sad samo izberete sve layere, isiste merge visible, idete na filter, camera raw filter, gurnite malo temperaturu ka levo, tint ka desno, ekspozituru smanjite malčice, highlight skroz možete da smanjite, shadow skroz povećate, whites isto malo ovako povećate, ovako, i blacks dosta ovako gurnite ka levo, ovako nekako, i smanjite malo saturaciju. Ok, sada siste na ovu ikonicu ovdje, HSL adjustments, i povećajte ovako blues, i aquas povećajte malo, koji oranges, ovako nekako, istisite ok, siste ctrl je da kopirate taj layer, idete na filter, other, high pass, stavite na 8.8, ok, i stavite na overlay i tada, Adnan Bro thumbnail. Hvala što podržavate ovaj serijal thumbnailova ispod par minuta. Tako nastavite da bacite lajkove i sve to. Prošli put sam tražio 50 lajkova pa smo uspeli, sad neću tražim ništa, ali lajkujte svakako. Upalite zvonce da bi vam stizle notifikacije za buduće videe. Sad sam počeo malo aktivnije da snimam, ne znam koliko će to baš da traje, ali nadam se da će to duže. Zapratite me na Instagramu parhamster_, i to je to.